Aba ngikulita masimo kwa wekwe mupange kalenda ka kuisana we either anything na mau kulutiyingi asania. Ena thina wake tuteuelewa nundu baadwa isie sindu cia mapenzi tisindu tonyobangia kalenda and especially in a marriage setting unless ni mundu mweza akona na akana ni mundu ukuya mukabanga nani tukona na next month matukumeano na nundu bondo nyokwata mwanya izu ni tofauti unless with ni mundu wa wenda nzano yithi awe enda ubangia neza with mweme wale ukobika we lakini na marriage setting ndio hizi ndio imona hizi ndio sio bandia saingi waile kweka na wanazika ika happen loka automatically na spontaneously hizo ni zezi ndio asie moyo lakini lawe there anyways by next Sunday ndio tukeka I mean kana one ni watu ile tweka Thursday aye uzumu ndo very mechanical the relationship yote authentic kwa hiyo bei maana mambo bange kalenda si ndio kana ina zezi happen chao naturally kalenda kaile wakutumi wa ile binda ya mwai utechao matuko matesa matabwetikilania maundu asu kuno boka lenda yukalikilela kana kwa ala wize maybe matuko na alama ukwata mwana ana mwe tayari yubu no mutumia kalenda lakini melenye lenge kuna hizi kana pasa ni witha katika mauta umenyo la mutaando mu matabazi obopanga wakwita na kalenda aye tigele watu yasema baile tuna nde mama nyasa kwa ama itwana aye Omanisiona tumamiasia no lo ambibiliani. No manisio lo ambibiliani tumamiasia. Wasia mundume ena mundu muka wake. Maile kwika undu mekwenda. Ateo ibindela mabangite. Mayi ko umaboye. Makase tututi ya kwika utuboye. Mithenelenge yonde. Anytime is good time. Wadu ni maile kila mundu nwele kwitha yani. Mundume aitwa mundu muka. Patiki nduingi chatumia mutwa. Sindu icio nthe to wewe ninya. Na kola wa mokuwe ninya ka uga. To wa isa kwethe. Sindu icio nthe aina cio. Ona mundu muka. Sindu icio ngicio nthe to nako si maana yo nacio. Kindu kila cha umisia ndwa mundu kwa na cha tuma mundu me umamba. No kiu. Kwa uwa leo mwani zapata syake with ya wa mutulango nundu mipango yake la chatumia atwana itiniania na mwambi yo mupangi ya kalenda iyo mupangi ya kalenda hata sindu hiyo nakose na kalenda kwa itenda ila wapika wetha wiwe yenda basi na ni sindu zako kwani watu atinya chao nukuona kwa uwa ndo lamena tabiesu mundu mukozu na tabiesu ya kupangia muume kaleta usino mundu kwana ngamusi wake na za ukubaka niza niambio kutuboza diamboya ite na mana na ota na utana bangi ya make nesa iko utabiezu nduku ya upa etha pena thine kalande ya muhimi umwe na this problem oitwa utethwe lakini akwambia kwanza itikeka mutana muna tikeka mutana muna no dhuku piu ndakatete kwiko hengi waite masini na ikulyo kwanda yangu kule nina kibeti na nithuko mabasa muno nacho na nikindo meyabiza se atusi kikithi na nikula zenika na nondu manigwa nina mwaki mwingi muno no usio kunyonga kamangi nondu ndikwenda uthinza wa mutwano banbo nyonga kamange ye namba kwinuka kana waze muka ekalange nake ase ko mabasa muno okay ndi wana yindi zo kana ni baza Qatar na ku Pakistan kono kutabi utoka mundu muka utoka lakini ona Qatar muka novi lakini twaisi and especially ando alama na atwani emetuke begi ndo nina jongo enda kwasi ali kindu kimwe twailo lilikana pia sindu isi ya mapenzi nitumanye pia tweli anebinde nini yo kuna sindu inesa kitumi ondo miaka yende yongelegeta be bandu be biga withie nundu mene bendukie na ona binya ni wolegeta ka muongo ko tinda uko ndita maundu ka hivo kwa ibinde la mwena yo mwe nini mwena binya wa gweka sindui ethi batonye kana mande jao eira mande ondo kwete mukabala we kana mande wiyongi kana ria we ono thukumani we otonyo ne we transfer na kulie transfer actually trade lazi gwe matuka alatu thukuma gomo bizine pezi ndu to focus it our family life balance kana work life balance ndugende kuthukuma no kwikata no kwananga musi no zio owende no thukuma withie pia no wiki data balance no balance ite na gwe musi we sawa no ndu bai maana ma
wege mbeza mbinge na wezi kama zile give it ne jaendie kana ziana ne zianangikie kwa unajaribu balance ndeba tonyeka ndako naye kana ndo nyonga mange yena kwete madinange hizo mnyonga yuko imana ma kuita kamanki na aija ndakaite yakana na kamange so kuita ni tu nene bana by the way wangu tobe pasa na madam leader yani yuko kunigeliwa kwa nani ndete yungeka ando wengine maita kamanki mbona nizo kuita wa mange kwikono kweli tibo ona matwanete ando wengine manyonga lakini menyonga ni mama by the way maze the truth ndio kubona ando mebundise kunyonga kubika abantu tamaya mundu longi kadhala ninge ndo ebundise ona jamaa ebundise kokenuka ndakeza kwenuka nono ningenda bata wakwenuka ndegwe bata ndenyonga enji zini za tani kana ni tano you can imagine wena ke jago bo o winyonga ba abeti onyonga neka beba kandi kaka thuku no sikila kino tuwetie chai nuko na mundu niwe weyese na wambia tabi Yesu ni wese weyambia kwikita kolota kita wa na webika bandu ethi andoko na need ya mcha ya mundu mazako sungi na with time pepe body ka mundu kethia ni utawala ndu ndungulidikana kwa ngawezi ya kuita kamange tiuzio jameni ala muita atumangi kanaona la mutumia atu tuindo tutwa by the way kama ni natapi story aje mamongi o friend wako anda bise kindo janza anisia ambie ndima twane tena morning na ladu me freedom yako adventure mabigere bandu makabanga na mume maweka vibrator ai yes umundu mukayu auwe aye mundu umeathigo wanewa mume atravel athiza amwe waka ndo kune kana I mean makatumia kwa umo kama yambia maundu mo mundu umeakamba koza ka vibrator akatedia mukana ka vibrator newe makatele na kamba vibrator ndo manyandu imagonie maundu sine iwe ta movie ngwelwela yumo mwemi wakoza ka vibrator kwamba go vibrate hata nambo vibrate we mwene yu ando imagonie ando imagonie maundu lakini the reality nigga actually you and I go on the no she's my friend ambia agonie magonie zindu yezo bika bandu yake yuki twekie tabeba nundu yo gaila mume otepo akoza kalaka akatinda aka vibrate ani kuizingidia abika bandu yake ona ndena pata wa mume nundu we vibrate mume ayoga weyo I mean mume ayoga weyo no vibrate ana ndena pata na you know ndo wajijambia kwende jao differences kati wo wo ndo neki anozie ka vibrate ana abibia actually nenda akona undizo to vibrate ndo twingia honestly baje ngotoeta ba lakini the truth ni si ndui mwesi addiction whether wakizoea ndui napata wake lakingi kwa hiyo wandu makwendo nyonga ikungu yanja mao ebundizia kunyonga akabika wandu ethi yona mungo na amu tumeibiza isu ono ne otababizoge ukona gazetini kwa hiyo eriba tonyeka ndakakwata na kunyonga na mande ndo ukubwebinda yasanga ena muka nika na on the way ne mekata ne mami na mabata mo na mono itindaka itetu ni kwenda na ukaumezia kwa mwene ndubika abandu kaumya by the reality lama tamutabaza taume ndweze ndo no kwekaza abika abandu bika maka 45 ukenda ndewe yani ukenda kabendela no nusu mulingoti ke umoni ndikake mbona kini katika wete katano nonewia sipona ndo gani kakwetenga katana kweni no wewe ndia idea hiyo umesema sasa awondo kanyongete kezo ukwa so kwa changu unataka kunyonga kwa wito kaita kile mitoka lea kuwa umone uitie na ita nae atumia mauta na mama mauta mathugu aimbaya na akomeze bi aimba piwe ya kwanza bathuka muno nisi ndusika wani ni ando na ilawe ugazi ndo ikaumilwa edachi ikuumilwa sineme kona niwe nyeni nshwanga yele totele makole kanani alama kwa nombie habesha bigiongi wache pegi no mazikwendo weta yolo akapochu kapogisu niendao makulia pia membe kiafu kutumia niandawa pisa hizo cia meathei kindu kiki tawa technology na internet kitolawa anine mwezi nzama kibuta ona wabuta bazi mune mutandao nikibutika na mutheno mwe kitenda kweza kumela kwa ume witumia mundu biza cia we muthei cia we chau umane mutheno mwe ni kaumela nundu internet technology eno twinayo iyolawa kwa mundu ndino watumina ni ezile mutheno mwe tukane na utumiwa technology na especially social media itolawa
they did never forget. na njizika na muno yini kutumeni ya kuyu wetu tuma nine wisi nsamu the boss with ya either wina partner wa basa no toma kwikirya maundu asu musianisi fose katika video ya kwata bana ikona ne maundu ndena ukweli wa mala kinewe ne maundu mind ya njisi asu ne mawimone kanani chao yuko kudyo no wikiro unyonge dio no kunyonge dio kwata ba iweta inye you know kunyonge dio wewe ndo mafina ile wetu nziamu ne mbozu sio anumeka na zuka tika lakini ando mama na video izu ituma they remain there. You don't know where is ita Google lovers shop. Where is he look? It's Etoroni atukwete US. Okay. Shabiki ongea kasi eta wa Sami Syeke na atwite tuate nini sama no mitamboni ya tininga ligosia ndelekeni dha. Sema sini na ikulyo kweli niwe kana kaume keka nini ila ukaute otlika wabalukila sehemu siya kosi asili kiana kata na binya wa ume. Is I think no myth. No honestly, I mean kubaluka kwa mukaute be ondo ko relate na muscles ma kana functionality ya ume kana ya sexual organs by relationship. No, don't do. Sisi ndio nini not really believe yana iko happen ye. Ulondo kana I mean bezi ndio watu kata kila chanyunyi. Mwana adwige no gotabe kata bayumya mayo othi kolokelia nyunyi. I mean sindiwe they are just in a relationship lakini ni mani yando ituma sisi kata. Sikika yusi ndio ya ukaude kubandukila. Ume wa mundu wakamwana kabisa aye. Junja aiwa na ngeuo mundu. But scientifically speaking gena jao be relationship basis. Yeah, again basis. Sawa. Masi mbona mundo ya mundo mokaspam siga simbi pio yene kule limwe na biongea kule te mundo alikala muno ateta dina nimo kwa kule ga ziokia ga ukambe da kule te mbona mundo kati mundo mokaspam siga simbi pio saingi number equal it very clear lakini kana njaribu kwa oneka expect to mesinzi tu kana sumete kwani so na mundu zo na zaza abukwata igobyu azoka no byu azini ana na magolo tu weta matena nini iko zo fridge na zile zinzi tu hili na plus wo mundu zo na nini zo kwata igobyu awu igwela nzini kana wila kwizila ojamazi obazi igolo ne fane number 2 Baimundu umene mage otukenga baimundu ume waona spams yake by the way. Ke woju isune semen spams. Spams these in microscopic utonyo kuona na microscope ilanda kitali itumia hospitali. They do very small but they are part of ke woju juma. Secondly ondo balasi umede juma direct kuma mwe. Baimundu modidu mwe nda. I mean that ya kila mundu with ya ebio na ndoko expect can you made and you make keke dizu kwa that is very obvious na we mwene ndo ziena alika kwake disika mundu boka akode kai mundu ume ndio ndio manyaka na semen yake ni mbio unless evya yetumia condom no akwana ka condom akaiwe kana ni mbio lakini ndo balazi yetika na ndabika yako uwe manara kana ni mbio bozu ndio mwelewa lakini the truth is I think the point ni kana kindu jume tenda ki yumage kiridu nono ndane kubyo Alexander twasenganya akasema misingi yesawa amona makolo ba usakule teniki mundu kwa binda ya sateta mundu weba mundu ume bado itwe wai amela mekalete binda ya zamana nako mana naamuka mamina ametoki olondo wethi awena za weza le uneba boka ikata ukabona metoke lakini alama tindea matena wao ni munene wacha wazindu izu magwa binda ya sa nondo meina kila kivya cha kukuna maundu lakini mekuna maundu matena haraka matena kivya ndio ndo asia ndijo matonyo gwe binda ya sa finally praise kila ando mombe tofauti we amawe na adinda na mukagila muthenya nikinguku aliko aumete nondu ndena binya wake ndena maso kana dai train nondu be two aspects be maumbile na be training you alama dai train go with the hold na mina ametuke alama train it go with the hold na ne mona azi ndo izu freak
frequently ni matonyo kuebinda ya kana pasa wezo na wazuma bundi wondo wa withhold ima leo bundi yani mama leo bundi wa no mabundi agwa lakini pia masi mundu umeotela kwa na mundu muka kana sometimes mundu muonie mundu muka with aina kithia nake ona ku withhold kwema I think no whether maintenance nundu wa maundu wa ukethia kukuebinda ya samuno for the first time kwebina ezo mala maingi la ambe yithi ayi attention zai o ingi magona zindu nayo amo nangu pa utopi to mina matapiketa lakini ama masemba maasa lakini nakwa kala masinazi Ono tunene maundu ma metwano. Pio kindu kingi challenge ni thitwa gunenge aume na ithe batwanye kana mailo me take serious. In most cases andu matwani emetuki. Aka onala mata izi a mundu ume before. Mapia tameze muno gwe aume. Kitumi aka generally ibeti. Nisizo prepare aid for marriage. Especially na mutwa wa kanisa na ko ya mesi mwitu atwika ena mutwano no koma na ibeti for many meetings uketha bena meetings ya maandi meetings ya kanisa na meetings ya na meeting hizo za mwitu akwetyo prepare wa ondo wethi kwekala na mume aka prepare maundu ma sexy maundu ma ikone ko uwa maundu ma kwekalania na andu maundu maingeki lakini na maume egako kusangi wa mbeza sia jao sia harusi auma mayeza akwekalania zina anake alama vyangite kutwana maga mata bya undu mailo twika yu atumia yu jamaa au ka green na ethe bezindu hizo na ilone na anaibezi enzake atumia mayoza ebinda ya prepare aume umuka goma noketha mwetu ezi maundu yana jamaa ezi maundu ele kana tatu na nundu wajumwambe ya mwena disconnect ewo na aumengi mundu oka mwetu oka abyata wezi akambia omukoli aina wambie ndu ezi mundu mezindu iwa manyiye mwetu ono bundi iwe nibeti na atabwe wa kitandani mwaile kwika makatabwe waile othita njao na kaduka kemuti aketha amozine no ilo matha tutaulo twa bedroom kisu wambie no iko bado yes nikwa kama kuna maundu maingi basi by the way wana ndo ama kuumizi ungamete jamaa mazoti ya muno bedroom kwa tuka mama la mazoti to lakini mo kunde na wo but amone za ingia point na ai muno ka noete kika nwendienza aye mandete za to the order by the way alama ezuzi na mayoga alama ezuzi madam thank you for that alama enda anza mtu the order by the way we I bet see 60 cents ona waka wefanyete ndio mana no ete chao aye ando de mama na lakini point tizo cha udhiza juti cho tunenea tunenea ila ando be kwimba ni metwana uno metwana binge e failure aba uketha mundu boka prepared as maundu maingeki jamaa ndeke ndoweze lakini ona muka ambia kuchomwa to style abambe omushuku lakini the ukweli nikana ibedisi all the and I can nyeno nina nyogoze tutanda atwana na komanye na ibeti binge tofauti muno na zio zika utabaza ona watwawa ukekae angebaka kwa ando keke so by the end of the day we maundu mainge na you try and of course mwaga try what works for you jamaa ndeke ndo adabwa no ila believes yake na myth kana kila mazomete internet kwa aume ni ndo ma challenge imwana hii ni kwibundisi otwana pia mekalie inzi mumatae na mumatabia from your own personal experiences so mafunzo asinonze maundu wako withhold ondo wako you never bow excite mundu muka maile kweli amonze mama nyigwa before yes before mutwano akama ika prepare ni beti memoka aume oza iwe ya mutethezia aume menyu kana imwana zenyu lazi yomba nezi metwano nika na with monze moyo ko twana moyo almost on the same page